abacyara empangare nimwe mwena bisha bo murembe musya noyenda kujwara ukarebe kaje nko mukazi w'kitinisa ikiriza twanjurire The Light International Designers abari kushangwa mu rurembo barra abantu bakumanyisa ngo bakuretire myende y'abacyara y'emikoro yona nkeye mbaga jet party dresses evening dresses ibiteteye bya office utebirwe na za casual wear bine suits hamwe na blazers ahabwo mucyaro uri kwenda kurebe kaje nendijo minji kande yo murembe buri style yo mwenda yona bajine taya ireduka yabo mpango muri mbarra hari Mbaguta Street Easy View Complex iduka namba U anana munana bagaruka bakora n'itaja ari Western Akenda hashungwine na Mbarra Central Market bateresimu 0 mukaga nkaga na mushanju atabona mushanju kinana nemwe The Light International Designers munywani wawe umubyo kujwara no kurebe kaje. Bari mnonga kana mwewatarus kuba ochitwine akasheshe kerizoba kandi shahejinyo Olivia Kamsime nagarka mukashonshereke akati gabagomo intija kubantu gamba ahashonge kwatagine na gender based violence hamwe na domestic violence nangwa chikwenze mhonda no yo maka kandi kinji tuzende dukuletera hono makuru gitu gatarga mwena gamwe irizoba twine kuminja liaison officer tuja kubantu ganira nawe ahashongezi umanye ico shemye kubana ukora kandi no ku police yakubasa kwerwaho kwa kubanora ba umushongezi rekamanze mwachire studio zitu twine mu inspector Magara Jacqueline tuja kubantu gamba nawe kurgahati mpaka arshaha ishatu ezakasheshe twakwachira mu studio zitu za Tayari West. Wewe baramutebekanisa n'abaturikiza mwena mazina ganje ni banyita inspector Magara Jacqueline community liaison officer Barara CPS. Yes, so bari mnonga kandi kwija kututayiraho tukabasa kubana tuganira hashonga zitari zimwe na zimwe mnongo mbukwata gene na gender based violence nanishe mhondano yo maka kwasire ahansi na nahiguro bwa hati ntwenda na mnonga tanzira hamhondano yo maka kinje ntura manya abantu aba ibintu byabakari aba yita umushija yito mukazi yito mushija manyango amutire yamwato mukwe imwe nka polisi enshongezi zemerire zita na mnongo mu ruburenje bwizo wewe baramutebekanisa izi nshonga zirimo kandi ngira ngo utiziryo mu burenje bwizo babonka na Uganda when I think this country wide konka police iriyo ni managing tukateka office ya Child Family Protection Unit ni handling then we have another office in CID for gender based violence na unit tujine nayo yegera kini handling those cases abantu nibija ni tubahumuriza tubagarukanisa ebikwanga tubongerayo mu mbuga z'amateka that is court. Omuriyecho ntwenda kumanya bintu ebya gender based violence nangwa numwe domestic violence ni shonga cyeze kuzireta namnonga nyenda tu centeringa ha hituri omuruburenje bwizo wewe baramutebekanisa ezes nankaza domestic violence oba gender violence ebikira kubireta obutakwatagana omumaka numanya kare umushija akaba society kemanya ngo umushija niwe mukuru weka konkate bye bintu bikabura umushija bakamanya ngo umushija niwe akushemerere kushashura school fees kushashura rent gurira abana cyo kurya bishimwe cyo na cyo muka umukazi toshemerere ko mbekenju
omushikazi kuwajombekaga nangwa bakugira ojombeke mbwenu roko gende kushweri konkati y'ebintu bikahinduka abakazi nitwe hatiya nitwekorera twine sente konka bumwe abashija ati bakwenda kwikiriza kandi n'obundi tiza nazawe mukazi kwa kutunga sente ari n'omushija amutwe nabatakimugambira ngo agire ki yakikora yamugira yoze emyenda ati usigara ariho za kuteka usigara ariho tinkubasa konka n'obundi abashija nabo baviolatinga nayemerera kuterera esimu namanya ngo riyo nokora atoriyo mu TV tayari rugayo mpemere nyoti ndagiriye usigara mwene umurimo nobasa kugurugaho hati noreba kwa kukweta ngo ijo kore eki wayanga wahikomuka emihonda negira ki itahamo tufuna mu this physical violence omushija akutera akutisaho burumi ubundi akutuga ubundi akwita n'abakazi nibabikora tiza nazawe tiza vice versa nabo bamutera tushiba tugirayo this sexual violence ejo nekira kubera ya murimo katugire ngo nokora murimo hatiya bose bawe nakugambira nyo naza kwa promotion nimbaza nabi yamaniwe ko kwanga ikipande kifa ko kwikiriza umwoyikirizo gira ki utenzire ko nkoyikiriza kugira ngo noyonda karimo kandi mu kwikiriza omwe nabwo buganame bizibu ubundi bose bawe warwire akurwaza utunge bizibu ekindi abana baraba kuronda emirimo ukatugambe nk'aba bakuri give tenders oza bari kuronda tenda uryo mukazi uri yakugambira nyote ndanaza kugikuha nitwo kuryamaniwe kampenge kizamo ka headmaster ine ka kantina hishomera atija hati yatukoreki urundo aba advertising umukazi ko kwikaya kugira nyo naza kukakuha nintekwa kubyamaniwe ko kwanga kubyama nawe nakora ki nakwima umurimo ko kubyama nawe nibiyebye bitagizire ki ebitahikiri kandi wa murimo kwa kugira promotion tujeho promotion waza kutunga promotion nintekwa kubyamaniwe ko kwikiriza promotion buri mwaka nibagikuha nibakushanga wabanka siwo konka ko kwanga nabwe bigira ki bibe bisibo mugende domestic nani this sexual harassment ni nyingi munonga nubu twogiteka nko muri ba landlords katugire ngo ayino mpangisa wo mukazi ningo wo mushije amugambira aza kumuletera sente don't mind sente zindetera umuka ko kwiko weye atimanye sente zirerere ko kugire ki wankorera ndagaruke kugira ki kukusha mwene ureba ngo sexual harassment yabakari tushaka heji psychological violence ijya abantu ntibakira kugibugana for example nkashona nyoko hati nagenda rebo mwishi amukuretera ningarendo musigazi noteka kushwerwa ogu hati ni wikiriza umushwerwa ko kumara kumushwerwa mwayikomuka konka wa mushwerwa tamukunzire hati ko kwikomuka umwanga mu kuba ravuze noti veya bakakunje mamanya iyo mwanga ndashemere kuba ndakushwera karebe nikagufu nico nyoko kabiri ro muroje so he put psychological torture muntu umuntu akizaho ahurira cyagira ki cyamuteganisa kandi amanya ngo bufumbo bukagira ki bukanga akurangira okashoma bumwe no shwero umuntu atashomire korabe washomire leta certificate nyene kurondera umurimo indeed he knows ngo turagizire ki turashomire hatagumara kuteka hweje ofia ngo kimanye niwe bosi hati yagamba omukazi bumwotina no kugamba oguma huname mbene hati yani ngamba ki umushije bibyarandangira byona kandi in actual sense ibyakugambira ni babikire konka psychologically biba bikugira ki biba biri kuteganisa ugumotinire no botunge kizibu oburwe cyo wagira ki ecyo wagamba yes noija kunchuruza kandi obwahati producer tubanze kwate mukache ndija garuka ombwire bitari bwahari otargaho
Yes, kurikayo kandi omukahumuro kakyako nitugumiza muno kugambana munonga aha nshonga ezikwatagirira gender based violence hamwe na n'emihondano y'omu maka obwa hati nitureeba abantu abamwe nibafiirwa amagara gaabo omu ngyera egi kandi ebintu ebi byakubaire nibikorwaho kandi n'abapoliisi obwa hati nibabaasa kuhweraho abantu b'obutosha okubaasa kurwanisa na munonga emihondano y'omu maka hamwe na gender based violence. Naaba nindeeba ebintu ebi watugambiraho ebiri physical ebimwe psychological nebiteganisa abantu effect neha na munonga aha muntu ogwe abo bariyo nibasyaho violence egyo. Yes, effects ni nyingi. Noreeba ko kuba obutabanguko kubukuza omu maka hazaho family breakups. Amaka gatana habwokuba turazegomba ukantocaringa ukanteera ngo wawe neza kugira ki neza kugumayo neza kukoma byanjye ngire ki ngendi tureba ngo abana nibabonabona nomani bagira ngo ejo jibiri kuzikurwana ubunyasi bari bwo bwananga abana barimwa kushoma abana bafuka ba street kids abo kuri bo mutawu nawe bishe na bine bishe na banyina but majority of them ni ingirezo domestic violence zo mu maka zikatuma bagira ki barugaho. Ekindi tureba ngu omuntu noye yanga tokwekunda habwo kuboko ine ipapura byawe waza kuronda umurimo bosi yagukwagira ki yagukwangisa ogira ki ni umwanga otunga mu stress okashoma konko murimo gukagira ki gwakuburira abamwe no shangana mwa bakomitinga suicide ati nkashomera ki diguri zanje zinyina ahandi yo nimbonabona ati nkora iki abandi barizotingo mukuno ati kangende nganywe ubundi nkafuno turo habwo kuba ibitekerezo niki ni byingi habishiki ashomira ine diguri yo murimo akaguronda imyaka 5 rugudo byabura sharamaza gukora prostitution aza memory atandika kweguza ningo shanga nko ndijo umuntu ashomire ariyo mu central market naguze nyanya ize graduate kunkata ine cyo gukora ariyo naguza enyanya kandi umurimo gwatashemere kubara gukora kunkabwo kugira ngo tayine cyo gukora agukora ki asharamo kuguza enyanya oshanga nko mushaho ariyo naguza sikini handi habwo bakaza kuronda umurimo maybe bakaba bari ndo mushija kunkogo yabaryo mukazi umurimo bagumwima mwene ushanga byagira ki byareta mu buzibe byumpaho umuntu ayeyanga ayecyawa ahurira mwene byagira ki bitagenda je kandi noreba ngo hirinde tukuza kubona harimo zi forced marriages yiba kugambira ngo ze kushirwa mushije tukwinda muti ko kwiyanga bakanjemo ngo mushije nkanta kumwende icyo kikazi bakacinje mati nk'ikenda cyo kushangira abashije bamwe nazo mu barata aho mukasheshe niyo tinkwenda kutangaza kureba rugo mukazi ubanje miri. I think those were the effects z'abantu bakubugana neza na mnonga domestic violences imihondano y'omaga kandi twagaruka harubaju ora gender based violence nichihana mnonga ekikirize kuteganisa abantu kuretaho na mnonga okushorora okurwanisa abantu kugirira aha kikorwa cyabo kandi ikikorwa cyabo ati nakugambire umusoso yatomutukutura buri society ine byayo mwene nuzabe ziba kuba bakugira ki batakwenda hati nka karicho nimbasa kwanke ya kapicurwa bundi bamanyangwa abakazi bakora cross circumcision this beautifying a woman echo nacho kibakosa kuriya bwo ko mukazi kiba kumukora weta kugira ki takucenda ndicece kinaba nakugambira ngo abantu nibabajema babateko mu are marriages kubangani bagira ki nibenda sente nibenda nicwenda kwa bagiga mwene katugire ki katukore are marriages hatushanga ngo ezo effects nazo ziriyo nizigira ki nisikwata abantu tushanga meyindi poverty ubworo nibwijokwe aza ni affecting abona mureji nanga gender basic violence harimo bweyo bwingi umukomukazi no imuka oshwerwa you have no work atoine cyo gukora ojo tinyuka nshare mungu mu bufumba tinyuka barambingenze omushija kutera oyanga gutaha akubinga oyanga kushohora ngene poverty igira ki irito bunankeje kandi norango musoso yatendi bamanya ngo mukazi tayangana umukazi no washwerwa okagumayo toritaha hato ogumayo munchi
omubufumbo mwempaho ati ze endi niho kushanga omukazi yayeyita ninga yita omushiija habwo kuba ubworo bwakanya omushiija nanjo gatine cyo kunkorera namushaba omwonyo nagira ati omwonyo numugunyunyi ati shikari nibikora abamwe ne babatekera oshinje 15 oyina abana akaza kameza oyina breakfast oyina lunch oyina supper no mwazo nainda kwijja kurya mwenaho yakusigire kitano ati kitano ningira ngo tine kirabe kiraze kugira ki kirabase kukuyamba aho niho nanakugambira ngo abantu ati batandika kuza nko mu drug abuse bitukoza bwongo ahurira yashonde cyo gukora ukatugamo umushisha mushobire umukaza mushobire ati mwe natikore kire kanywa amarwa njya no bareba bakazi ifoko nayo mukashesha araganywa mpaka umwaza ati kanga ateje ni wandazaje tabwo kuba nyoti nyine cyo kugira ki icyo gukora umushisha kwa kuganywa gamarwago avugana ngakana k'imyaka 5 akavyamaho kunga ko kumureta polisi wamubuza kuko shoko mwana muto wabyama hawaki ati nyo ndamura ngo muhara mukuru ngo imyaka 20 atakumuhweza kashati biri bo mutwe niguva gwagizireki niguva gwajangukire nabatine cyo gukora ataho mukabatekaho TV ati mugiyeho ati ngeti nkwenda kugireba ati murike kunyumberera ebyo kurya niho mwabita amahega byabira ati byo kurya mu byiho ati mubirete tubyihure kushangara ari sabane byo kurya bitahire umukaza ari kurya bitahire umushija wenyine of course nabayine bikumuteganisa we no yabirya bitahire na manyango bihire mwene nabye byompaho nibigira ki nibireta problems nkahe umugenda best violence umuriye ono basa kwendera nshongejo then mbuze shinaniza kubuza no basa kubuza umchindi narebana mnonga gender based violence kwatagine no muntu kushanga natuntuzubwa ahamurimo gwari kuba nakora na mnonga kinji tushinzire kubirebana mnongo mbacara arisha abakazi ushanga ngo murimo gwari ho mazima gumutire nkala jatinkurota abakazi nibateganisibwa batana mnonga bamba kora emirumu konka bari kubona bonesibo abakazi tibakubaje konka tibine cyo gukora nicyo nakugambira ngo nuba nokora umurimo rechimiso orga umurimo nka murimo nyine nka workshops bose wakweta kutoma office workshop neberi haka sente nakugambira ndiyo ninkutwara aha murimo but on condition notikwe kubyama nanye either before or after ochimubiyo tintwara uti nagarukaniza kukikora ko kugaruka wamubuza mukazi yaye buzabuza wayanga that will be the end, he will never go back on the workshop. Hazamu ariho no manyangu transfers, there are some wet places and dry places. Konkori ya boss weta kukikwereka konkiwe mwenyine no bano kimanya omu wet places toriza yo habo kubokanga kugira ki kuteka yes byawe hatozo mu dry. Konka it is not on the one side that is for women only, even there are some men. Women also who are bosses. Also harass what? Men. Ati nawe namugambira atechi mpaka konka there are few kugira mu majority of these big jobs the men. Abemezi n'abashija. Hata abashija nibo bakukira kubikira ki kubikora abakazi. Nureba ngo umuntu yija yakugambira uronde cyo kumukora umweta ufuke so mushija nibije mu office yanjye, people come in my office akugambira madamu nyo muri mu Rwandema ndiko muri mu government konka boss nyoka yandusa nyo madamu nkoreki tumwete wamwete mushija hani kati no transfer is no more, let her go, there is nothing else. Ori omwishi yakugambira takansha bana yanga mwe na shazine mureba yanaga kuro mu bishozi buweja iguru omucyaro atorigaruka kunukirwa akatawu kona nangwa nakasi atawo ko ogizireki wayanga mwe n'abakazi ni mazima ni batuntuzi bwo kwempaho abingi teba kubigamba konkari haba cyabakurweho bakabigamba ubundi bakaba helped ubundi busa kadinaying and there is no evidence abakwa norangwe ibintu birabirya abanta babiri hatiya ushanga cyabikizibo so umuriyecho tukabasa tutakurwanisa imihondano yo mu maka kandi nangwana gender based violence arubajurwaye abajurwa polisi hato kurwanisa kutukukora nikoko kuturi gukora hateri izoba nituzaha ama radio tuzaha ama TV tugiye no mbyaro tukora community policing tugambira abantu ngo bashemerere ko baramanya rights zabo ubugabe bwabo
omuntu wena ayina obugabe nomanya kare society zimwe nizimanya ngu abakazi obugabe bwabo tibukwingana n'obwaki n'obwabashisha konka nitubagambira ngo mu Uganda yitegi turi meji yona omuntu akaba omukazi akaba omushija wena obugabe ni bumwe kori muko kashoma wakora bashemerire kubora tunga rights kezo musigaza kutunga no mwishashemereye kubara zigira ki arasitunga mwene tuzo mu byaro tubijumirira no reba kare bakabagira ngo rights education katugire ngo ina abana babo babiri bakora P7 mwe bamweta Ntare undijo bamweta Mary Hiro sente ni kace oyinezo mwana ogo konka bakaba sitama bagira katutwara omwojo umwishikire kagenda shwirwi aritinta hampa konka ati tubagambira ko kuza kugira otiya child if a child has the right umwana umwishikire ni right ibyo kugira ngo utarashome batwara ogu na ijana yeterere nduru kandi polisi negira ki nemuhurira abazire ni bakangubazibwa ningani babereke cyo kubashemerere gukora ngu abana bona nibingana mu misho gahe kamukama kandi abashija n'abakazi bako baryokwe bari kutuntuzubwa imwe nka polisi n'mubahwera muta bari haza abantu ni batuntuzibwa no manyakare bakabagira ngo n'abakazi bonka madamu nicyenda ngo ija polisa n'abashija nibija kare no manya ngo abashija bakaba batagamba nka yesterday but one umushija ijere ajya ati nyonarema ati siworo nyontwara baze kunyereka office rabasa kunyamba ati omukazi kayanyi senkoni ati burizana ntera ati ngure no mutagamba ati rekanyije kwa kuro kushwara shwari nitamterera nibafabusha ekore ngwakamuhura aragambira hasi mukuyagere kumubuza omukazi ati waragamba no ati nkugambe se muyaji kwata umushija yaji kwata bagirwa no mukazi yajata kuyaja asira ati warambuza nko hatereka nkusiburi omukazi akamutera umushija wona kisha zimbire nabatwara mu office kubikora hebyamaka igihe cyari family and protection baba kansori ngo mbayizo omukazi bakamusiba no kumusiba kuba kamutire kubiyamutaza yamutekaho n'ekiwundu n'abakazi ni batera n'abashisha ni batera n'abakazi n'abashisha nakukira munonga cases twine nko mu mwezi polisi ntubasa kufuneza za domestic violence katugire nka 20 no shanga nkiyo umushija arahababa ziri kibiri ningisha tutizikurengaho konke zindi neza bakasi konkani tubaterero muranga ngo bije the offices are open tariho mukazi ashemereye kuba aritegari bwo obugabe bweye tayishemereye ko barabona bonesibwa tashemereye ko baraterwa ahubwo kubatingoma ni tubagambira baturikize nko kutunga ubuzima nkobwe ije ha polisi buri office yone yo kwikiramo ni kuyamba ekwereka ushemerere kuza kandi ibintu byawe bigira ki bitibikana muri byo twinemo namnonga culture y'Iwagamba okushanga cultures mwe turebereho inyuma tubintu tukora amakuru aho ebicweke mwe abantu bari kujema abana bato kushwerwa abana babishi abamwe bine cultures eza kugira ngo eje iba kweta female genital mutilation nko genocide zo kwerwa nko kwagama ngatugaruka kitu ecyakunu ya burenje bwizo abazire abari kujema abana ngo mwana yasemyaka 18 namwe tubakujisika yatandika tukureta amabere ngo ubu ningiraze kushora batureterente abo bumugerizeho kucurwana samuta kugira ngo abana ko kwagamba bino bwabe bwabo bwo kugira ngo umwana yashoma yaheza kandi no kushwerwa ashembe kuba nayikiriza kunka batamujemere kugira ngo aze kushwerwa bebara mutebekanisa noreba twine program like now I go in every school abana mbagambira ubugabe bwabo bagambira rikabazire bareke kuba ari bo bakucengera icyo gukora ko kureba yakuteganisa ngo ze kushwerwa ijaha polisi umuha babiri yirukangozo wa LC1 za mukuru wa nabacyara hacyaro umugambire yo kabariyo ni bagira ngo ze kushwerwa nyonkoreki nabazira bakujema abana bakimanye ngo no mushango habwo kuba kwijana tubakwata heading uko kwata marawo wa mutwaro kamusheza kugira ngo noyende ntaryo mwana umanye ngo iki compliment kiza kugira ki tiza kukwata
mwene nitubarangirira okwempaho bareka abana bashome tokamanya nyenkyakare nitubasa kubona muka president wa nyenkyakare mama raba bishiki bitabo mpa abo mukwata mukateke enyuma okungwaze kushwerwa abo noro mwana ko kumujemo mu bushwera ryo mwana muto bibe bizibu first of all nabataka kuzira ni yezo zo domestic violence zinkwese ndi kugambira izi kwijira kwa kushwerwa uri muto emirimo takujimanya atunga problems mu this early pregnancies umwana afa umwe nyine barukatije kugaruka kuzara abizibe biraruga abaziri ngenda abazire nitubagambira iwe kora ashezo mwana wawe ekihome kigwire tuza kukwata ashinya kushwera abashwezi wabo nzi numbareka abashwezi ayayay ogo no mushango muhango kandi noreba ngo nje mishango yitwine ya katugire ngo mwana natuka amyaka 14 that is aggravated defilement ubwo twine cyo kugamba mwene kiri nko kugira kandi nabwe ko kuba ayikize imyaka 17 18 16 konko wambyamaho ayine HIV nayo ne baggravated defilement mwene nitubagambira rikaba ishiti babanze bashoma ayise imyaka 18 ayeshariremu amanyati nayenda John rekangende nawe tinkukwenda utakamujemo nabwe no go kumukwata nizo za rape zitukugamba nabwe no mushango mwene nitwe hanangiriza abantu bona bakareta kushoma kwa bushahatiye tine government program abana nibashomera busha barika abana bazahishomero bashome to kumanya nyencha karo wa kuyamba birebi wagiraga ngo musigazi waranyamba kanyombekera to kubirebo abishiti bakombekera abananka bavire babo umusigazi narwo arwo mubyeye takuriho kungashomeso mushiki wawe tokamanya nyencha kari so mriecho ntoreba mu constitution ya Uganda twine bushintu cha equity na no kurinda na mnongo kushonshora umbantu narishi protection from discrimination ekinteche cha equity narishi ukwingana tukachikosa tutaje kugira ngo tutakayejumbira gender based violence nangwana na nemihondano yo maka because obumwe abakazi ntuja hati ya tukora ntwingana n'abashija ngweno shanga ngo bumwe twagira mu obutichiriza no mukakandi twagira mu emihondano yo maka baramutebekanisa ekinaba nkwese ndi kubagambira no butwoshoma abakazi no butwoshoma tukatunga emirimo tukaza higuru ningira ngo tugondera abashisha all the same omushija niwe mukuru weka reka kweteka higuru ngo habwo kuba nibwo yine sente nyingi omushija yine sente ki nubu wowe yine sente nyingi hatari okwataniso mu maka tibira kuyambe nibyo bire binana kugambire ngo nuza kombe keju soso yate kugambire mwene jeje gende kushwiri ninga onuza kubone sente zo yeshunga mushija izo sente tiziragire ki tizira kushwiri nyo ningira ngo discrimination tugirugeho tugiheho tumanye ngo twenane twinkana twaba turyo mufumbo tukwatagane amakagi tugatamburege twigisa abana bite mice twena tugire ki tubiki kandi ebyo mushija nabyo byo kutunsuzo mukazi nura ibyo kubajoga ijo koreki niwe kitinka kikora umukazi arwire tinkateka yimukoteka umukazi arwa mu kitanda niyo bareba bariyo yimukontekere ni bamwe ni babatera no kubatera mu byarokwe ishakoze birakuteka niki niwo mushija kimanye umukazi ko arabarwire iteka niwo muretera katunduka muhakanye yuze so wani nigogire ki umwihurirari konka tureke kugira ki kureteje mihundano tukata mungu ogunogu eguno mushija shemire koreki oguno mukaza shemire koreki ibyo nyo naningira ngo tubireke twe natwine rights which are the same kandi tuwagaraka ahamirimo because right now niza ko example ntukora tayari nyo na mutayi wanje Martin nkakushanga ngo umushiki tubaka promotinga abo kugira ngo no mukazi batekateka ngo mwetarabishikirize kandi n'ikindi ushanga ngo mukazi natunze bamamjyango hati mbwenu waza kukoreki oine kubanza wakoreki enshongejo yo tukajurwana satuta ninjire byo nibyo tukugenda turegesa abantu ngufishemirire kwaho ngo abantu bona bijuke habo kwa mwana nimigenda muzo mu kirasi mushoma yes oijo ba journalist oba engineer aba nabishiki bamwe ninjira no barebe yimwashomire abishiki basinga bashija konka kugira ngo mu buhangwa buri bakagira ngo mukazi tashemire kuba engineer umushakazi tashemire kuba doctor ningo mukazi tashemire kuba wa mawurire boni bamanya ngo mukazi ashemire kuba ryo kwenye mamu kiyungu atekire
konka ebyo nimbagambira ngo ebyo bikahwaho izo sexual harassment ziba kufuna ha mirimo ningira nizo zikureteza after all she's a woman bara batakwenda kubyama nanjye tindagumuye wakireba ebyo bintu byona nitubijumirira bashemere kumanya ngo abantu bona nibingana umukazi cyakora n'umushije nakikora n'umushije cyakora umukazi nakikora hato kubireba umukazi nibazimba za furati tibazombekira yes abakazi we have the vice president is she not a woman kare bakaba basa kwikiriza politically bakaba ngo umukazi takubasa kwesimba ngo abe vice president abe president ata konke ibyo bikahwaho hati yatujyo murimbe musa so umuriyecho tuine abebembezi tuine community based organizations na nabantu batosha tukakwatanisa tuta kurebeka ngo communities zitu tuihamu akaka vice akado imhondano yo maka hamwe na gender based violence community abebembezi haruna na ibitongo ebikwana biyamba kwirukanjira abantu nkabo community based organizations kugira ngo base ku bantu barwanisa ibi kavaisa kuba kabene bakora na mnongo mbwire ko ubu nyone ngira nkaba noreba nkezi NGOs zikuyamba abana nizirukirira zizi victims nabayine right ni bamukwataje umugambiraje umugaruro mu buteka numanya muntu kwakuba abused bishikarenga ni babona kugambira mu ngwasharamu ayeyita ayeyanga ayecyawo konka ningira mutugire mu kaza counseling umuntu yabaho umwete ushitame umugambire atize enda zo mu line areke kweyanga amuhera kweyita ninga kitoha boss no mango umuntu nakuhara singa ari boss wawe amuhera bamwite tabihurira mbwene hatebyo mpondo yo nikugambira abantu abo mu community bagume bakansoringa abantu kandi nabari ya victims babe direct aija kugambira tukonka madamu nyineke zibeki neki noma yakwa kugambira ngo ayineke zibeki neki umuntu yakugambira yakukansoringa oba relieved ohurira wabaje obucyayo buwayine ikinige kiwayine kigenda kandi abantu batakafera yo kwempaho let them report nabagambira ngo bije aha police when they are abused, even when they go in the hospital, they are counselors at the hospitals. They can also be counseled from there. Afandu turebere honshonga kugira ngo abana bamwe abakuru makankago namnonga gine mumuhondano yo maka nibateganisubwa psychological nabo mwoshanga bakora bintu mbyamba haro mwana ariho hede tushomo yabe natushome natutebeza ngo haro mwana wabire akija ishomero buryo mwe wena kamtera umwana bamdisciplininga byarema kubagire kuza kumbuza ati nyo kandi mzee natera mukandi ninde dad natera mamurizo so na no mwana chamza so abana bita buturukuza tukabasa kureka ngo twa ijuka abana nubonye nchakari kugira ngo barabe bakuru nyenchakari tukabasa kureka ngo tatwacendeza imhoranage di affectinga abana bite abitwino maka ati nikikwata ha maziri umuziri kareba kaba tugira ngo kuza kuyomba ningo mukazi hine cyo renda kumuvuza mukamwekingira no mu kishenge babiri umubuzo bo wamutera mo ruhi abana batabireba konka bahati anatandikira muri yango atere kikopa tero muntu nyo mukazi wo kandema kwa ejo ndebe kwatanyuko abana bariyaho hati noro mwana kwa kwikayisho mino nawe namanya ngo kutera itizi nomo okurwana tari heshonga abuko mukatata kwa abaratera mami hati habwa kina nyita kutera bakunteganisa konkani ngambira abazire bimwe babikora private ngandi kureba ngo mukama witakagira ngo umwaza kurwana mu mugendo mu hotel zo kwimpa umurwane rero mutaho mukamugizire ki mutine shonga abana batabimanye ningira ngo abana biturike kubereka no mangu nabana no rwana munonga abana baba violent atize endi bito muntu bita one of the parents bito mukazi ninga bito mushijora lete biziwari bajya ngo gweka yaturusa ninga kayatera mami munonga reka tumwite tukirebe ningiro birebire mwe ninga hyanangiriza abazira baryokwe ko kutungamo butakanya no mukazi muzo mu kishenge cyanyu musitame ugonjora ishonga zanyu aha abana batahuriri aha abana batari kubareba
kugira ngo tutatwara imico mibi y'ijumba obwire bwingi abana bitu mbabari amashomero afande kandi ahantu hiba kuorekera ekiri omuka sometimes noshanga omwana ekyakuba ari ishomero reflecting ekiri omuka so amashomero gakubagira abana bitu go gakabayambaho bata ninga kugira ngo gabahwereho kugira ngo tubagumana kiriye kibintu munda nicyo nanakugambira ngo amashomero agomba kugashemerera kuba gareta abantu these counselors bakagenda bakagamba n'abana mu mashomero nitwe nkaba community liaison officer always go there nikira kugenda no OC wa family child protection units tugenda tuganira nabo abana batubuze bihuzo and we see them when they are happy kandi bakugambira umukebisi bebiriyo konka mami we kanatera dadi ati yamutera koreki kutumugambira ko aramutere iwe mami ko arata kwenda kuija ku reporting yuisha so that umwana kwa kwija tuyikatu rusitamisa tubagambira ngo icyo wakora ati kikire reba umwana yashara mu yija polisi yahababa next time waza kuchikora utakachere ko mwana kandi nabwo toshemerere kuchikora umuntu no muntu mukuru sitama muganire kitinkucenda nimwikiriza namakani gagira ki nigaterera kandi umuntu ari kutuntuzubwa ahamurimo gwari gukora narishi emirimo yitukora yabutosha yitwagira ngo ushanga nko mushija nabumba mja kakashija tukine man tine kikakubasa gukora murimo ningo shanga nko muntu omwe tabakumukuza abwe nshonga zikwatagine nekikorwa cyo nko kwakuzubwa abantu abo namnonga emirimo yitukora butosha ite tukabe ntitwazata kugira ngo tweroho twatunga uburemezi nko azani nchona nakugambira ngo abantu bona bine rights hati kuba kuteganisa muri mechi ngutoshemerere kuchikora ningira boss ryawe is not the final aningira hati ngo mutayari boss ryawe is not the final person there are some who are in other offices no basa kuchiza muko kureba cyayanga you got his boss also umugambira konka sebo nyomushija kayandusa because of ABCD those people in the office they also listen naza kushitama ayitoriya icyo cyo gukora junior wawe it is not good you stop it we abete mwena aba counseling mugarukane ekintu kitebere noreba ngo counseling I think counseling niye kabiri ragira ki irasinga konga kubikwanga ija polisi you come our offices are open ugwe boss wawe kabe boss hakaba boss oha nitubeta and they come and we sit with them we tell them icyo cyo gukora tikikire umuntu oshemerere kubona mujuma bwe kikura cyeye ngo bani kagufu ubatikine magezi that is bad nitubeta tubagambira tubagarukanisa imirimo igira ki itambura abo ko nora ko kubota kiresero ka reporting ni koko kuna kugambira ati and you can kill your boss kandi torije kujurotinga nyimbo nabone subwa ashaheje polisi yahereze kweta boshaheje bari yamushango gwako tiba kwenda no kukimanya ati kumurazo kwe mukahuna mukajoti kanje nkikore mwite ninga mutere kikondi umanye ngo polisi neza kukwata kara fencha karije bakwakira ati ushemiriye kweterere nduruni wo bucyari kare utibasha mwumishija nyoyande mani ngo mukazi yandema so that police nayo ne basa kwijiramo igire ki yagira ki iki yayamba imenga polisi ahimu kugira ngo hata amateka gine gukora nibaba kanka stage namnonga ahimu kutahiramo mukija mukagira ngo hata amateka nza kutwara tukuteko mukoti kandi hatovunana hati ko kwija wa reportinga polisi aho mpaho twineho emitendero yitukora nabasa ku reporting umushango gwawe tuguhandike guzahompaho maybe ushanga the other person ubu bari kuhababira the other party is remorseful akugambira mazima nkakikora ndakigenderire madam Sasiri I think it will never happen again aho we also promote reconciliation konka kumukwanga nitubongera mu bakugera ki abakutukiraho bo bagenda bagira ki bakozesa amateka nko amateka gakugira ki gari kugamba bari mnonga ureno tureba ahatari west kandi twine inspector magara Jacqueline tugamba shongeze kwatagine nemihondano yo maka tiriho nangwa na gender based violence ziri kuteganisa umagara gitu agobutosha ubwo hatiyo ikirize tubanze tuhumure mukacentu ijagaraka kandi turi kuhendera umanyi ukoraze wa polisi no ija kurondoha kandi no ija kubona handitsota umushango gwawo goreka tumure mukace ntugaraka
kyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aha rurengo rwa Africa pekuretera emishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu nka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience n'endijo mingi. Twine n'endijo mishomo eya diploma in clinical medicine, community health, global business n'ezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University hati no basakoresa index ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensia yawe hinduke na munonga wamara kusharaho shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 rwendi 11 250 ningo twicirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. ebyokwomeka byongera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mbwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakozesa technology rispiria echola byombekesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa burizo konko obukoko buri kurwaza obubirumu nibutamagaraga omukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nico kintu cyo kwereberera omu bicweka byitu by'ekihama ekikirizibwa abashoho b'amagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kurugwa mu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kace okuza omushoho yawe yo mu ngaro kinamani go kurinda kageze sibwe kandi katongozibwa National Drug Authority gumana ko burijo aha murumo omukatare n'ahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy n'eduka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbara Kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukiraho tera noti mushanju mukaga mushanju chenda nemwe chenda na mukaga noti mukaga ninga noti mushanju noti mwenda ashatu nemwe abirnishatu abirna mukaga. Honeypot Herbal Gentle Wash echo kwerinisa burijo burahamwa horukuzi Bongana Tayari West orubungo rwa Tayari West hamna MTN Free Your Fire hati rwasirimuka mu rubuga Fort Poto hamna chenjojo ego abantu ba Fort Poto hamna chenjojo netugenda kusiba na inywe ombutale nka Kampanga ebiro byokwezi 3 kwa msanju mwaka guno hamna ebiro byokwezi 5 kwa msanju mwaka guno omukatale chenjojo ijo ihangure ebisembo nyamwingi okuruga mu MTN hamna Wonders kandi hamna Tayari West obtukuletire n'abazini hamna abisiki abarikuzina amazina g'omulembe hanyuma y'ebi byona rwebajo tusirimuke omurela Rev Bar and Lounge tweyongera kukuchamura hamna abazini abamani abebembirwe G-Paul na MC Lithan mukuru w'ekyanga oteberwe na DJ Phantom Lero hakiro kya mukaga ibiro byokwezi 5 kwa msanju mwaka guno netugenda kusiba mukatale chenjojo okunyumirwa nko kumu hamna abisiki abarikuzina amazina ag'omulembe oteira abazini abamani nkamuzamiro Pretty Ima hamna ba MC na ba DJ abamani aho muri Star Lounge chenjojo binu byona bikuletirwa ba MTN Free Your Fire Wonders Beauty Products hamna Tayari West ira kariye itu. neighborhood.
Near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Kurukayo mukahumurako kandi tuye mukashonshereke akatugaba gomwe ni Olivia Kamsime kandi nyine Inspector Magara Jacqueline tuyo tugamba nshongeze kwatagini n'imihondano yo maka domestic violence nangwa na gender based violence ubwo hati ibiri kuteganisa Magara gitu gobtosha aitu kutura communities na mnonga umwihangaritu iri ya Uganda ubwo hati turi kuhendera twenda kandi kanda Inspector maza tushoborere okutoa kubasa ko abo kubo mbyinji yanatugambira twenshonga kuzirareme murebekeye ngo mwashira polisi so twenda tumanye aha polisi aho ntutwaza tuta na mnonga ibintu byagenda kubininga nanyine murano wanje kareba ngo imbere yakora bamuti nunji nintwazana beba n'umutebekanisa kuko buryo ko nyirijwe renda kwijaha polisi eture yigwire shaha 2 ni nateka kingaga ninjira ntitwineho na rwijaha polisi abo ko baturahigwiri nutambura twine reception itweta counter kuko ika counter abantu bayo nibabine mico mirungi nibakwaniriza bakubuza ikibukwenda ngo bakuyambe nuza kubagambire bizibu byawe twine offices ezikukora aha bizibu byawe byona buri kizibu cyone cyo kureta na no muti yatarire niza no muti yatarire twinemere yite turaho guduriya yite ya police turaho umbika turagura natubahemere namwe no tija kuba witwe njara ujo turabeho aho mbaho emere yite ntibatugiye okay hati ko kwikaho aba counter nibo bakubanza kurisivingo kabagambira bakamanya umushango gwawe ubwo bashemere kugukorera eyiza niyo basa kugutasamu omukitabo konka kwa kwenda kugutasamu file bagikora baginyigizo wa OCCID hati OCCID ni waramanya ate file yegeshemerere kubera zoko umu officier ninge shemerere kubera giraki era zoko kandi wakwika police ukareba aba police bakwakiraje ukareba waburabura ijo mu office yanje abo kwa office yanje ni police n'umuntu waburisho buri we no kwija ni mwakira kandi ni mireka shemerere kubaragira ki akutora mwino takaburabura kandi woba ryo kwempaho ni bawa ukahuriro mushija ningo mukaza ari kumutera renda kumwito muko mwempaho ninza kwese mu yitu ya counter etura he 24/7 nubasa kugitera ubagambire ushobora rumwanya ogunogu abaho ikizibu nibabasa kwito muntu konka taterera polisi ori kujibiha mwofire muratubiha ngo injaha mpango umuntu baza kumwita tukizo tushanga bitariho mwenu koko baramanya umushango tiguro utakagutera okuba twakukwata ni tukucaginga giving false information nabwo n'umushango kubiha polisi mwenu terera polisi oramanye icyo ari kukigambira ngo kiriho inamba yitu ya counter it is 0393 24 20278 0 mushanju mwenda 3 abiri nina ziri 2 shanju na 8 egeseme turaho
etura counter owo kuterera wena nabariho n'ubu wogitera hati n'umuhurira yakwakira kandi akwakira je notine ruduwe polisi ati tukaba abantu baramu tibiri bya kare nenki wanoyenda may I help you n'umuhurira yakugambira oba n'umwishoba n'umwojo konka bine nabo customer care ibonire muguma mu baterere abantu batakafero kwimpaho mwija ha polisi ko kureba ro umushinja n'umukazi nobu obotagira counter twine office y'ebyamaka nayo no basa kutambura ozeyo bagambire ninyenda office y'ebyamaka obashobora iki kuteganisa immediately yone yokozesa kusamoninga neterero umuntu esimu ninge muhebaro yote kurauka kukwate by'ebintu by'amaka no banza wabikwataje kubikwanga ubona kozesa force abandi bakubasa kutweraho na mnongo myange bitukuba bituri hihi niba abo kuba CPS ne basa kutubera hari CPS kubasa kubabera hari twine nke namba ya 99 no manyaburi tukatugitera 99 za Kampala konkati tujina ha polisa hampaha ko kugitera ne kwata Western uwo ryo mu Western wagitera aba Western hano ni bagikwata na Masaka ni bagikwata nabone ubagambira nabone ibija ni bagira ki batugambira nyinga ukatera wo ine Airtel 121 nayo ni gira ki abantu ni bakwata ni bakuyamba ninga ne basa kujana no bogitera kagenda direct Kampala yo neza kuterera mbarara yabagambira mu kifeki neki ari yekizibu mugende mu kireki mugende mu bayambe kandi wo bararanga CPS ni haro ryo muri mbararamo mu city zahani ya rest police bukubanga buri kitundu ningira hariho poka police posta kariho izaho nabo ki police mpangwe gukora nabo ni bakikora kukikwanga bakikora ware bacyayanga nibwo kwija hanki aha CPS kandi turi kwendera ubabuzuwa wa muhero afanda ubwa muhero yobu ndi kubagambira ni kimwe mugire nkwataniso mu makomwe mpaho mureke kuharangatana abashija mureke kutera abakazi mureke kutera abashija mukazi mureke kutuntuza abashija abakazi n'abashija mureke kutuntuza abakazi banyu no manya ko shero mukazi aba munywani wawe ti kugira ngo washera nankagorora mugende muze kwetera no nywano mukazi wawe n'umushija nywano mushija wawe umanye cyakwenda umanye takwenda amakaganyu nigaza kugira ki nigaza kuterera kandi abana banyu mubegese ruhanga mubagambire ngo ruhanga ariho bakure baratina ruhanga no manya ko abagiraga ngo tarita umwana wamugambira ngo tarita ntamanya ati bakagira ngo wahita umuntu ni kibi konka wakora amanya ngo kwita cyaroshonga nibija kure televizivu umubiro byo mu misho bari mnonga kandi kampamye ngo abantu ureba tayari West yabasa kubana yiga mu cyango mnonga mnonge kikwatagire no koshima kuba notunga ubwezi waraba umungo kandi afande yana kushoborera aha wahati Uganda report ehererukire mu mwaka wa 2025 imishanga iri kwingana n'umutwaro gumwe 2023 nkaga nemwe nizo zabire ziweyo na mnonge zikwatagine na domestic violence ahabuchweka 12 kandi muri yecho 2024 abantu abari kwingana umutwaro gumwe 10 nabo bakasaba bari victims ba domestic violence narishim hondano yo maka umuryabo umutwaro gumwe 256 bari abakazi nashabiki adults kandi abashija bari kwingana 13 nomwe ubwa hati ntugumiza mu kugira ngo urebeka ngo wafuna ekizubucona abasakona okikirira polisi kandi babasaka abantu bakwera hamwe na community based organizations ezimwe mwingaba icha mwini bachira kweraho abantu na mnongo mbukwatagine na gender based violence nangwa na domestic violence webale mnonga kandi wabanature kurgaitwa atandikira nyori vya kamsimi na mtabanje Martin Nebe wa program tushure
twenda kwendeza okwezo kurungi okwezo kwa mshanju rahanga korre byone bibyona ebyo kusingayo kwenda omukwezo ku kano kugira ngo bitosha ugume aha Tayari West abo kuba ebirungi nobe byatandika abantu ba fotopoto muturinde eshaha yona turiyo kwentwija na vibe no kurebeka ngo kandi wahangura ebirabo nyamwinji twinira amakuru mingi amakuru gitu agahana hariya agamshanju hamwe na nagenshonga agotine kufera kandi gumizamu tukurate aha mitimbagano yitu social media platforms zitu zona Tayari West X, Instagram, Facebook kandi utireho na website yitu www.tayarinews.com osibeje